Lokovela ndi madekwana ukotevela mafhungo pano kha Belran News Channel vhatshikwavhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. U fhungudza muvhili a zwi ambi uri muthu u ḓo vha na mutakalo wa khwine. Vharalo vhaḓivhi vhane vha khou itela khaedu ya u ḓitika nga body mass index BMI kana figure ya statistic i sumbedzaho ratio ya vhulapfu na tshileme. Vhuṱanzi vhuswa vhu sumbedza uri vhunzhi ha vhathu vha re na tshileme tshihulwane vha nga si kone u fhungudza tshileme lwa tshifhinga tshilapfu nga u shandula matshilele, nahone mutsiko wa u ita ngauralo u nga vhaisa vhukuma. U livhisa ṱhogomelo kha u swikelela u fhungudza muvhili fhedzi kha vhathu vha re na BMI ya nṱha zwi nga vhaisa u fhirisa u vhuyedza. Hezwi ndi u ya nga dokotela vho Johan Victor Ariel Franco u bva Heinrich Heine University kha ḽa German na vhashumisani ngavho u bva Denmark na Chile. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhenala ya The BMJ. Musi aisi wanalaho thavhani tshi khou ṋoka u mona na ḽifhasi, thavhandubi dze dza vha dzo dzika lwa tshifhinga tshilapfu dzi nga vha dzi tshi khou vuwa nga fhasi ha aisi. Tsedzuluso kana ndi nga ri tsedzuluso ntswa yo dzumbulela uri zwipiḓa zwihulwane zwa aisi zwo thivhela u thuthuba lwa miṅwaha ya zwigidi. Vhorasaintsi vho wana uri u ṋoka ha aisi zwi nga ita uri hu vhe na u thuthuba ha maanḓa ha thavhandubi nga u bvisa tshileme, tshine tsha ita uri magma i dzule yo valea nga fhasi ha mavu. Mawanwa a tsedzuluso o kovhiwa nga ḽavhuvhili kha guvhangano ḽa Gold Summit ngei kha ḽa Prague, Czech Republic. Ndi guvhangano ḽa nga ha geochemistry ḽi ḓivheaho ḽifhasini na ṅwaha ḽo dzhenelwa nga vhurumelwa vhu paḓaho zwigidi 4. Mapholisa vha Fulwana vha khou zwimana na vhahumbulelwa vhane vha khou kwamea kha mulandu wa u tswiwa zwifuwo ha Chweni Marapelong fhasi ha tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Livhuwakhomo vunḓuni ḽa Limpopo. Zwo tswiwa hezwo zwifuwo zwo itea vhukati ha nga matsheloni a Mbamulovha na Mulovha. Ho vhigwa uri muṋe wa tshitumba uri a tshi vula nga matsheloni a wana ḓarapo ya tshitumba yo ṱhukhuliwa nahone gethe ḽa tshitumba ḽo ṱhukhuliwa. Ho tswiwa na mbudzi 3 fhedzi muambeli wa mapholisa Limpopo Colonel Malisela Ledwaba vha ṱalutshedza. It is alleged that in the morning of 8th July 2025, when the complainant opened the crawls gate, he noticed that the fence has been cut and the gate had been broken. 3 goats were stolen. They are all valued at over 8,200 rand. Police were notified about the incident and a case of stock theft was registered. Anyone with information may contact Warrant Officer Lemkwande Rangwatu on the number 082-319-9519 or Crime Stop number 08600-111 or may share information on my subs app. Akho guma ngurali mafhungo pano kha Belran News Channel vhasiyangu mthetshelesi u bvela phanḓa na uri tevhelela kha zwileludzi zwa vhudavhidzani. Vha ri wana kha Spotify, X, Twitter khathihi na kha TikTok kana uri founela kha 083-861-2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhila nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Awangani ya swika kha sia ḽa masheleni, Belran Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083-861-2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vhahadzimisi wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.